Badminton. Kamu mau mancing ikan? Ya, nanti kita ke sana ya. Dibentuk apa pasirnya? Iya, dibentuk apa? Istana pasir. Dicetak piramida ya? Yang bagus. Oh, banyak sekali ya hasilnya. Itu warnanya apa? Kalau yang dimainin sama Nabila itu warnanya apa? Yang dipegang Nabila warnanya apa? Orange. Wow, jadi piramid ya? Kayak di Mesir. Wah, kamu bikin Patrick ya? Patrick. Apa itu? Udah. Berry ya? Iya. Dapat hadiah balon teman-teman. Diambil satu. Yang warna apa itu? Warna merah. Red. Pakai saring ya, jaring. Ada ikan yang beneran ya. Mana ikan yang benerannya? Itu kelihatan. Dapat. Wow, dapat apa? Wow, iya dong jaringnya. Kan dapat ikan beneran ya. Namanya lapar nih. Berapa, Bu? 500. Oke. The dog takes the cat. Hi ho the dairy-o. The dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi ho the dairy-o. The cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. Ayo Bila pilih hadiah mana? Yang
mana? Yang mana? Oh ini yang Lego ini dah. Ini Kak, yang Lego Kak. Ya. Nah maunya yang ini teman-teman. Huruf apa itu? Itu mainan laki-laki. Bukan? Laki-laki yang main. Here and a there, here and there, everywhere. Old MacDonald Itu mainan buat adik bayi. Mana? Old MacDonald had a farm. Ada yang jual peralatan masak ikan. Dia jual aksesoris. Mau beli apa? Kipas. Kesini dapatnya kipas. Ayo ke sana. Mau apa lagi? Ke sana, main sana. Jalan. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks. E-I-E-I-O. With a here and a there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep. Jangan lupa